الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورموت يكالي جرجرتو الشمار كفونين بك جرت مرتي نجاف رحمن ربي كدمان كمني سنبرا هاجراتو وروني بورجين يوكان فرديني ركزه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إني كنت ستفيد منه نسكافي أما نسكافي من دون بيكا من بين إنجرو كان سكنا لومي يوكل ليمون جدما إذا كانت تفيدمتني تربي غنم كاتني غرا كلتي تفيدمتني كنا أنا فيك يا كانت تكوبي فدجرا نسكافي مانكا لما تقرا كما مانكا أكتنا لما جتشودا عدد تربان زي مرامتي جتشودا مشان قفا كانت تكوبي فدج أنا ستيت نقدر كوبي فدجراني كان لومي كانت تجون فدي أكفرني ساعتين على عندوني في وفيك يا كوبي فدي يعني سنت أجرسيسو في أكنت تكتفي دم تنجرو مودن تيقالي جزء تكوني دويدني يسوع سنتانه عدد دويدني بيانس hanga jaasadi takka osotti fayyadamtanii fooyyee isaa laaltanii isiniin jedha. Ana ofii kiyya akkanatti fayyadama. Hanga tokko fooyyee argadhee jira. Inshaallah bidinillah isinillee inshaallah fooyyee irraa argattan jedhee yaada. Akkanatti itti fayyadama Oromoo qaaliitiyya. Borcii fi furdinni bu'aan qabu namni fi borcii furdinni qabu fiigee waa jala bahuu hin danda'u. Kan dalagaa baay'ee dalaguu hin danda'u. Furdinni namni qabu nama dadhabsiisa. Isa kanaaf itti fayyadamaa jedhee isinii agarsiisaa jira. Oromooti qaalii akkanatti itti fayyadamaa. Inshaallah fooyyee irraa argattanii viidiyoon kun addisiidha. Yoo isin tole like, share, comment, subscribe godhuu akka hin daganne. Warroonni Amaaranya malee afaan Oromoo beekneef immoo guddina ተከበራችሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ ይሄ ቦርጭና ወፍርነት ያስቸገራችሁ ሰው ማለት ነው የምትጠቅሙት ይሄ ንስካፊ ነው። ሁላችሁም ንስካፊ ታውቃላችሁ። ቡና የሀገራችን ቡና ማለት ነው። ጧት መጠጣ ማለት ነው። ይሄ ባዶ ሆዳችሁን ነው የምትጠጡት ለወንድም ለሴቶችም። ይሄ ደግሞ ሎሚ ነው። እኔ ለራሴ አሁን አዘጋጅቼ ባዶ ሆዴን ከእንቅልፍ እንደተነሳው ማለት ነው ልጠጣ ነው። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቅሙበት። ሎሚ ይሄ እንትን ፍሬ እንዳይወርድ ይሄ በእንትን የምጠቀመው ነው። በዚህ ነው አንድ ሎሚ ግማሽ ሎሚ እዚህ ጨምራችሁ 2 ማንካ ይሄ ንስካፊን ይሄ ውሃን የሞቀ ውሃ ዘግቼ ጨመርኩበት። ይሄው እንዲህ ጠጣለሁ። እኔ ጧት በሳምንት ጁማ ነው የሚያርገው። እኔ እናንተ እንደምትመቻችሁ አድርጉ። እንዲህ ተጠቀሙበት እህቶቼ ወንድሞቼ። ኢንሻአላህ ለውጥ አለው ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ አላህ ካለ ማንኖ ተጠቀሙ። ይሄ ቪዲዮ አዲስ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከተመቻችሁ ሰላም ሁኑልኝ ሀገራችሁ ወንድሞቼ። ጀዛከላሁ ኸይራን ተጠቀሙበት። الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورموت يكالي جرجرتو الشمار كفونين بك جرت مرتي نجاف رحمن ربي كدمان كمني سنبرا هاجراتو وروني بورجين يوكان فرديني ركزه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إني كنت ستفيد منه نسكافي أما نسكافي من دون بيكا من بين إنجرو كان سكنا لومي يوكل ليمون جدما إذا كانت تفيدمتني تربي غنم كاتني غرا كلتي تفيدمتني كنا أنا فيك يا كانت تكوبي فدجرا نسكافي مانكا لما تقرا كما مانكا أكتنا لما جتشودا عدد تربان زي مرامتي جتشودا مشان قفا كانت تكوبي فدج أنا ستيت نقدر كوبي فدجراني
Kana loomii akkanatti cuunfadhee akka fireen isaa ittiin yaalaan duunee fi ofii kiyya qopheeffadhee ani isinitti agarsiisuu fi akkanatti akka itti fayyadamtan jechuudha Oromoodhaan tiya qaali. Gizima tokkoon dhuydanii dhiisuu osoo hin taane adda torbeetiin dhuydanii biyyaansi hanga ji'a sadii takka osoo itti fayyadamtanii fooyyee isaa laaltan isiniin jedha. Ani ofii kiyya akkanatti fayyadama hanga tokko fooyyee argadhee jira inshaallah bidnillah isinillee inshaallah fooyyee irraa argattan jedhee yaada. Akkanatti itti fayyadama Oromoo qaaliitiyya. Borcii fi furdinni bu'aan qabu namni fi borcii furdinni qabu fiigee waa jalaa bahuu hin danda'u kan dalagaa baay'ee dalaguu hin danda'u furdinni namni qabu nama dadhabsiisa isa kanaaf itti fayyadamaa jedhee isinii agarsiisaa jira. Oromoo tiya qaalii akkanatti itti fayyadama. Inshaallah fooyyee irraa argattanii viidiyoon kun addisiidha yoo isinitti tole like share komentii subscribe godhu akka hin daganne. Warroonni አማርኛ malee afaan Oromoo beekneef immoo guddina ተከበራችሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ ይሄ ቦርጭና ወፍርነት ያስቸገራችሁ ሰው ማለት ነው የምትጠቅሙት ይሄ ንስካፊ ነው። ሁላችሁም ንስካፊ ታውቃላችሁ። ቡና የሀገራችን ቡና ማለት ነው። ጠዋት መጠጣ ማለት ነው። ይሄ ባዶ ሆዳችሁን ነው የምትጠጡት ለወንድም ለሴቶችን። ይሄ ደግሞ ሎሚ ነው። እኔ ለራሴ አሁን አዘጋጅቼ ባዶ ሆዴን ከእንቅልፍ እንደተነሳው ማለት ነው ልጠጣ ነው። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙበት። ሎሚ ይሄ እንትን ፍሬ እንዳይወርድ ይሄ በእንትን የምጠቀመው ነው። በዚህ ነው አንድ ሎሚ ግማሽ ሎሚ ሲጨምራችሁ 2 ማንካ ይሄ ንስካፊን ይሄ ውሃን የሞቀ ውሃ አዘጋጅቼ ጨመርኩበት። ይሄው እንዲጠጣለው እኔ ጧት በሳምንት ጁምዓ ነው የሚያርገው። እኔ እናንተ እንደምትመቻችሁ አድርጉ እንዲህ ተጠቀሙበት እህቶቼ ወንድሞቼ። ኢንሻአላህ ለውጥ አለው ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ አላህ ካለ ማለት ነው ተጠቀሙ። ይሄ ቪዲዮ አዲስ ነው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ከተመቻችሁ ሰላም ሁኑልኝ ሀገራችሁ ወንድሞቼ። ጀዛከላሁ ኸይራን ተጠቀሙበት። الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oromoot yakaalii jirtu ashamaar kafuuneen bakka jirtan maratti nagaaf rahmanni rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu. Warroonni borciin yookaan furdinni rakkise bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. inni kun isatti fayyadamnu niskaafi jedhama. Niskaafi hunduun beeka nan hin beekne hin jiru. Isa kana loomii yookiin leemoon jedhama. Isa kana itti fayyadamtanii torbee ganama kaatanii garaa qullatti itti fayyadamtanii kun waan ofii kiyya akkanatti qopheeffadhee jira. Niskaafi maankaa lama itti godha. Kun maankaa tanaa lama jechuudha. Adada torbaan ጊዜ መራምት የቹዳ ምሻን ቆፋ ካንት ቆቤፈደ ወኖ ሲቲት ነቀደ ቆቤፈደ ጅራኒ ካን ሎሚ አካንት ጩንፈደ አከ ፍሬን ኢሳት ያላን ዱነ ፊ ኦፊ ኪያ ቆቤፈደ አኒ ስንት አገርሲሱ ፊ አካነት ተከተ ፈየደምተን ጀቾሮ ሞዳንት ያቃሊ ጊዜ መተኮኒ ዱይደኒ ዲሶ ሶንታኔ አደደ ቶርቤትን ዱይደኒ ቢያንስ hanga ji'a sadii takka osoo itti fayyadamtanii fooyyee isaa laaltan isiniin jedha. Ani ofii kiyya akkanatti fayyadama hanga tokko fooyyee argadhee jira inshaallah bidnillah isinillee inshaallah fooyyee irraa argattan jedhee yaada. Akkanatti itti fayyadama Oromoo qaaliitiyya. Borcii fi furdinni bu'aan qabu namni fi borcii furdinni qabu fiigee waa jalaa bahuu hin danda'u kan dalagaa baay'ee dalaguu hin danda'u furdinni namni qabu nama dadhabsiisa. isa kanaaf itti fayyadamaa jedhee isinii agarsiisaa jira. Oromoo tiya qaalii akkanatti itti fayyadama. Inshaallah fooyyee irraa argattanii viidiyoon kun addisiidha yoo isinitti tole like share komentii subscribe godhu akka hin daganne. warroonni አማርኛ malee afaan Oromoo beekneef immoo guddina ተከበራችሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ ይሄ ቦርጭና ወፍርነት
ያስቸገራችሁ ሰው ማለት ነው የምትጠቅሙት ይሄ ንስካፌ ነው። ሁላችሁም ንስካፌ ታውቃላችሁ። ቡና የሀገራችን ቡና ማለት ነው። ጠዋት ጠዋት መጠጣ ማለት ነው። ይሄ ባዶ ሆዳችሁን ነው የምትጠጡት፣ ለወንድም ለሴቶችም። ይሄ ደግሞ ሎሚ ነው። እኔ ለራሴ አሁን አዘጋጅቼ ባዶ ሆዴን ከእንቅልፍ እንደተነሳው ማለት ነው ልጠጣ ነው። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙበት። ሎሚ ይሄ እንትን ፍሬ እንዳይወርድ ይሄ በእንትን የምጠቀመው ነው። በዚህ ነው አንድ ሎሚ ግማሽ ሎሚ እዚህ ጨምራችሁ 2 ማንካ ይሄ ንስካፍን ይሄ ውሃን የሞቀ ውሃ ዘግቼ ጨመርኩበት። ይሄው እንዲህ እጠጣለሁ እኔ ጠዋት ጠዋት በሳምንት ጁምዓ ጁምዓ ነው የሚያደርገው። እኔ እናንተ እንደምትመቻችሁ አድርጉ፣ እንዲህ ተጠቀሙበት እህቶቼ ወንድሞቼ። ኢንሻአላህ ለውጥ አለው ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ አላህ ካለ ማለት ነው። ተጠቀሙ። ይሄ ቪዲዮ አዲስ ነው፣ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከተመቻችሁ ሰላም ሁኑልኝ አገራችሁ ወንድሞቼ። ጀዛከላሁ ኸይራን። ተጠቀሙበት።